ofundisayo uVabhakshi Maharaj. Asenze isibalo sethu futhi esikhuluma ngawo ama-angle. Kuzosiza kakhulu ukuthi senze izibalo eziningi nje esebenzisana nama-angle ukuze uzijwayele. Manje ngizokudwebela i-angle njengoba ubona sengikudwebela. Ngizothi u-A ngapha, ngithi u-B ngapha, ngiqhubeke ngithi C, ngubambe ngapha u-D, base ngithi E ngala. Uyayibona-ke umdwebo wami lo usuphelele. Sesowenza into ecishe ifane nebalo kancanyana-ke manje sifuna ukungena manje kancane nenombolo. Uyabona ukuthi ama-vertical angles ethu la u-BDA no-CBE. Uyazi ama-vertical angle umakhelwane efane ngabe kuyalingana uma usuhlanganisa kahle kahle. Manje ngizokupha-ke lana umsebenzi othi awungitholele ukuthi u-CBE njengoba lapha enzansi elingana na no-DBA. Ngikunika lo msebenzi-ke ukuthi-ke ungitholele ukuthi wona lama-angle ethu abhekene awomakhelwane u-CBE no-DBA bayalingana na. Noma uma mhlambe angisasho nanokuthi ithola njengoba sengibhale igama elithi prove elokuthi veza ukuthi iqiniso likhona na ekutheni u-CBE no-DBA bayalingana na. So sebenza ngaloko-ke. Angiphinde ngikunuke ithuba-ke lokuthi ukuyibukisise kahle lento engikhuluma ngayo, ukubukisise kahle umdwebo wami, ukuzinika ithuba lakho nayo lokuthi ubhale phansi uzikhumbuze ukuthi konje ama-angle ame kanjena noma acishe afane naloku aqonda ukuthini. Ngiyabhala enzansi u-DBA wami, ngingasho ukuthi mncanyana ngoba uyalibona uphawu lami lolu lumele u-less than kuno DBC. Phinde ngithi u-DBA wami lona uma ngiwuhlanganisa no-DBC ngingaphunyelwa uba 108. Uyabona ngoba ngabe u-half wani wendingilizi u-DBA kanye no-DBC. Ungangiphani? Ungangipha u-half wendingilizi. Ngakho ngizoqala ngapha ngithi u-BCE ngasu-CBE. Uma ukuthi ngempela unela u-108 wama-degrees, ngakho sengizothi minus-ke u-DBC. Impela ngithi asazi ukuthi lama-angle esinawo amele ziphi inamba, alingana nobani. Thina sisebenza ekutheni siyazi ukuthi u-half wendingiliza ungubani. Sesingathi-ke u-CBE uzonelana nobani? No-DBA. Nanku u-DBA wethu ngala, nangaphaya nankuya u-CBE wethu. Singasho ukuthi bayalingana. Kungaba iqiniso lokho ngoba phela uyazi ukuthi olayini ababizwa ngama-vertical noma abawomakhelwane bathanda ukuba nesikhala esilinganayo. Asibone ngikususele ngidwebele ngiqalele obusha. Ngoba impela uma ulapha phezulu sizothi kubu 108 nala ngezansi kuphinde kube 108. Ngingasiza kakhulu ngoba indili ngayithi ngahlangana igoqane ibe iqiniso lika 360. Ngiyathemba kuyawenza umqondo lokhu ungaphinde usithathe isibalo sakho ubone ukuthi ama-vertical ngempela yanela na.